أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أجمعين. Barcha maqtov Allohlar, hurmatlilar, tubanchiliklarimiz g'alabalarning Robbisi Alloh taologa tegishli. Biz Allohdan maqtaymiz, Allohdan yordam so'raymiz, Allohdan yorliqni yolboramiz. Nafslarimizning buzuqligidan, amallarimizning sharridan biz Alloh taologa sığınamiz. Kimni Alloh taolo o'zining keng rahmati bilan to'g'ri yo'lga qo'ydirsa, ana hech kim adashtirmas. Kimni Alloh taolo o'zining g'adilligi bilan to'g'ri yo'ldan bizdirsa, ana hech kim hidayatga qo'ydirmas. Şahitlik veren şunlukta Allah'tan başka ilah yok. Şahitlik veren Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın kulu hem ilçesi ikenligine anın ahli beyti sahabelerge tabiinlerge hem doğru yoldan barışı başa mümin Müslümanlara Allah Teala'nın selamları, rahmetleri hem bereketleri olsaydı. Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da Kahf suresinde şundur ayetlerini yollayın. Eytavu El-mal vel-banuna zinetul hayatid dünya diye. Mal ham bolalar o'tuvchi dunyoning fani dunyoning zinnatlaridir. Shunlabda mana bu ikki ayber kishining turmushini bezaytirgan, qo'y vaqtda endi maqsadlarni shuni bilan baylaytirgan ikki tub kishini baxtli etadigan ikki Alloh taolaning ne'mati. Molida mal bulmasa da yaşamak ağır çünkü ko'pgina ibadatlarda mal bilan bayla şunu hajr qilur uchunda aqshasi kerak, umrasini qilur uchunda aqshasi kerak, fitr sadaqalarini, zakatlarini to'lar uchunda sadaqalar kerak, masjidlarni tutur uchun, masjidlarni solar uchun butunisi uchunda aqsha kerak. Hamol kishining turmushida zo'r bir o'rinni olib turadigan bir Allohning ne'mati. Ham bolalar shulay. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'onda aytadi: "Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur" deydi. Kimga tilasa Alloh taolo qiz bola berar, kimga tilasa o'g'ilni berar, kimga tilasa porloq berar, kimga tilasa birsida bermas deydi. Qisir qoldirdi. Ana butunisida Alloh taoladan berilgan ne'mat. Alhamdulillah. Ham albatta endi izgi bola, igilikli bola o'zingdan so'ng ularni qoldira olu ol musulmonga berilgan zo'r ne'mat ekanligini ko'ramiz. Ham mana shu bolalar albatta ol dunyoning bizagi bo'lsin uchun, uning uchun belgili bir sabablarni qilirga kerak, belgili bir ülkelarda sabablarni qilirga kerak. Masalan, endi eng birinchisi iymon shartlari masalasida kichkinadan endi biz ulug'lar deb aytganda biz atilar, biz anilar o'rgatirga tegishmiz. O'zimizning bolalarimizga Allohdan borlig'ini birligin yetkazishga tegishmiz. Chunki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining ikki tug'an inisini shunday kuchli hadislardan birisi, o'zining ikki tug'an inisi Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhuga tut masalalarni u kichkina vaqtda anlatadi. 7-8 yoshlik malay bilan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ona anlatsa, Allohni esingda tut, Alloh seni saqlar. Esingda tut, qoshingda tabursin. So'rasang Allohdan so'ra. Siynsang Alloh taolaga siyın deydi. Bir bütün köşe yığılıp seyaniydiler zarar sağlarına tileseler Allah kuşkanın ardığını salmaslar. Bir bütünüsü yığılıp seyaniydiler fayda getirge tırsalar Allah kuşkanından ardığını getire almaslar diye. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu beyli takdir meselesi bilen kıskağına sözlerde iman şartlarını anlattı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. وَرُفِقَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفِ diye. İndi kalemler müterligen bitler takdir yazılgan bitler de belki Allah'ın ekip geldi. Yani takdir bu iskatı konuyu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu işkine vaktinde anlatıp kaldıran özünün iki tuğan enesine hem bu bizge bir miras bulup uçken. Hem de İslam meselesinde de belki ibadet meselesinde şuraya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in korsatmeleri var. Bu nerse diye 7 yaştan özünüzün ballarınızla namazını öğretiniz. 10 yaşdan endi namozni qoldirgani uchun so'g'ig'iz deydi. Ham ularni yotoqlarida ayirig'iz deydi. Ya'ni bu masalalar dunyoning zinnatlari deydi. Lekin oyatning oxiri narsaligida val baqiyatus solihatu khayrun 'inda robbika savaban va khayrun amala Lekin menga bo'lgan izgiliklar
Rabbim huzurunda savab bularak, hamama ümitlene turgan aybir bularak, elbette hayırlıraktır. El-baqiyatus salihat. Mana bu meselede, qala turgan izgi işler degan meselede, g'ilim ahillari agar tafsirlarni qarasak, anda turli fikrlarga bo'lindilar. Shundan birisi Abdullah ibn Abbas yonina ana isga olgan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ana kichkina vaqtda shu shayblarni o'rgatgan Abdullah ibn Abbas u o'zga zo'r g'olim bo'lib yetasha, ham aning indinashi har vaqtda da shariatda aning aytgan so'zi u obro'li sanaladi. Demak, u narsadagi al-baqiyatus solihatu qola turgan izgi ishlar u deb 5 vaqt namoz deb aytadi. Mol ham bolalardan sening o'qigan 5 vaqt namozing ko'pga xayrliroq, chunki u savob bo'larak berilasiga, ham sen umidlana turgan izgi amal bo'larak beriladi. Shulay Abdullah ibn Abbasdan keltiriladi, u deydi: Subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar, la havla va la quvvata illa billah degan so'zlardir deydi. Mansada, ya'ni mana shu so'zlarni aytganda alhamdulillah Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir hadisida aytadi: ahiret üsintilerin arttırırız diye, çünkü ahiretinin tufrağı, cennetin tufrağı yaxşı, anın meydanı kim deyip aytadi. Hem mana shu usullikleri bulup Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la havle ve la kuvvete, bir rivayetlerde illa billahil alil azim deyip tuturup aytilar. Mana shu aybirlar qola turgan izgi ishlar deb Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam anlatib qoldirgan. Ham Shaddad ibn Aws'dan keltirilgan bir hadisda bir ülüşünde narsadi: Sami'tu Rasulullah sallallohu alayhi vasallam yaqul: "İza kanazan nasu az-zahaba wal-fiddata faknizu." İkinci bir rivayette kelar: "Fa'akthiru ha'ula'il kalimati." Rasulullah sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Kişiler diye oltin, kumushni jiya boshlagan vaqtda diye, xazina bo'larak jiya boshlagan vaqtda siz shu so'zlarni jiyig'iz o'zingizga ayting. Ham sanab bitadi. Demak, mana bu buğunlar almashgan sayin bitinde ol har bir buğunning, har bir yashagan shirning o'zining bir sinovlari bor, o'zining bir o'zinchaliklari bor, o'zining bir ustunliklari deb aytganda bor. Ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalari bikna zahid bo'lgan bo'lsalar, akirnab endi Alloh taolo musulmonlarga molni bera keldi, yerlarni qo'ysindira keldi, xalqlarni qo'ysindira keldi. Musulmonlarda dunyo boyliqlari ortib keldi. Ham Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana bu ibratlarni esinda tutdi. O'zidan so'ng albatta dunyo o'zayib yotashab, kishilar oltin kumushni jiya boshlayishib, ham Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdi: kishilar oltin ham kumushni jigan vaqtda siz mana bu so'zlarni jiyig'iz deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyratib qoldirdi: Allohumma inni as'aluka as-sabata fil amri. Ey Alloh, men sendan so'rayman ishda bo'lgan niqlilikni deydi. Ya'ni dinda bo'lgan niqlilik. Alloh subhanahu va taoladan har bir banda dinda istiqomat so'raydi, to'g'ri yo'lni so'raydi. Istiqomat, niqlilik, dinda bo'lgan to'g'rilik, dinda bo'lgan niqlilik ol Allah Teala'dan bendesine beriladigan zo'r bir ne'mat. Ham onu Allah Teala'dan so'ramak kerak. Masalan, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir shunday so'zida aytdi: "Va sabbitil aqdama illa qayna" deydi. Uchrashuv kunida bizning tiz bo'ynlarimizni nig'itsang ekan ey Rabbim deydi. Ya'ni Alloh huzuruna qaytgach, Alloh huzuruna qaytib javoblarimizni beradigan vaqtda bu dunyoni nishib qo'llandik, nishik biz g'ilim oldik, bu g'ilim bilan narsa ishladik, nishik biz kasb etdik, butunisi haqida so'ralarmiz. Mana shu so'ralar turgan vaqtda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam narsaida: "Va sabbitil aqdama illa qayna." Sening bilan uchrashuv kunida bizning tiz bo'ynlarimizni nig'it deydi. Niqlilik Alloh subhanahu va taolo shushining endi tilina alhamdulillah kalimatu shahadani da nasib etar, ya'ni shahadat kalimasini yaxshi so'zni da nasib etar. Bu Alloh taoladan so'ray turgan zo'r bir ne'mat. Ham Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam davom etar narsadaya: "Wal azimata ala rushd." Ham so'rayman sendan g'azimat. G'azimat degan so'z u niqlilik, degan o'sha aytganda непоколебимость. Niqlilik, tavakkallik. Sening to'g'ri yo'lingda so'raymiz sendan niqlilik, tavakkallik deydi. Ya'ni endi shusha to'g'ri yo'l belgili,
Ялган юллар билгеле, туры юл ул бер генә була, ялган юллар күп була. Менә шушы Аллаһ Тәала инде күрсәткәч, менә шушы пәйгамбәрегезнең юлы, менә шушы җәннәткә илтә торган юл дип күрсәткәч, һәм инде башка кыек юллар билгеле булганнан соң, Адәм баласы сорарга тиеш Аллаһ Тәаладан менә шушы туры юлда булган ныклылыкны. Һәм бу да Аллаһ Тәаладан бирелә торган зур ниъмәт. Ва ас'алука шукра ни'матика. Сорыйм синнән, эй Раббым, дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям өйрәтә. Сорыйм синнән, эй Раббым, синең ниъмәтләреңә шөкр итүне. Аллаһ Тәала аятларда әйтә: "Ва ин та'удду ни'маталлаһи ла тухсуха" ди. Аллаһ Тәаланың ниъмәтләрен саны китсәгез, һич кенә дә санап бетерә алмассыз. Башка аятлар бар, шушы ниъмәтләрнең Аллаһ Тәаладан икәнлеген раслый торган, исбатлый торган. Һәм менә шушыларга шөкр итү, Аллаһ Тәала кешене ва иннал инсана ла залумун каффар дип әйтә бит. Әлбәттә Адәм баласы дие, әлбәттә дие, ул залимдер үзенә карата һәм Аллаһ Тәала ниъмәтләренә карата каффар дие. Ул ди күфрлек кыладыр, күрми ул аны, танымый ул аны Аллаһ Тәаланың ниъмәтләрен ди. Бездә булган бөтен әйбер ул Аллаһ Тәаланыкы. Biz hatta o'zimizning kiyimlarimizda ul o'zimizniki түгел, tanimizda o'zimizniki түгел. Chunki ul o'zimizniki bo'lsa, biz uni bilan idora eta olar edik. Bir vaqtda da tanamizda iskirmas edi, kiyimlarimizda tuzmas edi, mol-mulkatda bizning qirdan ketmas edi, yaqinlarimiz, tuganlarimizda bizni tashlamas edi. Ammo lekin Alloh butunida Alloh Taoladan ham so'rayim sendan ey Rabbim, sening ne'matlaringga shukr etuni. Yordam so'rayim sendan, senga tiyishincha shukr etirga. Shukr etu ul Alloh subhanahu taoladan berilgan shular zo'r ne'mat. Adam balasi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, mana bu ko'pgina vaqtda qizg'anishga qarshi endi biz kishilarga da rahmatni aytmaymiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, kishilarga rahmat etmagan Alloh taolaga rahmat etmas deydi. Rahmatli bo'larga, yuranirga kerak kishiga hamda har bir shuni anlarga kerak. Senga bu dunyoda bir kimda bir narsada tegish tugul. Mana shuni anlarga kerak. Ham anlarga kerak Alloh taolo senga ko'p ne'mat bergan, ham shu ne'matlarga tegishincha shukr etu, u sening ustingda bo'lgan bir bo'lish ekanligi. Va as'aluka husna ibadatik. So'rayim sendan ey Rabbim, tegishincha senga yaxshi edib tabuningni deydi. Xutba boshida har vaqt endi boshlaymiz endi shunday so'zdan, kimni Alloh taolo hidoyatga ko'ndirsa, uni hech kim adashtirmas, kimni adashtirsa, bir kim uni to'g'ri yo'lga ko'ndirmas. Bu shulay Alloh taoladan bo'lgan zo'r ne'mat hamda Alloh taolaga durust etib, tiyishincha yaxshi etib ibodat qiluvda biz hatto uni da o'zimizga mustaqil ravishda bo'ldira olmaymiz. Biz narsa bo'ldira olamizmi degan savol tug'adi. Agarda Alloh taolo bizga bo'lishmasa. Wallahi laulallohu mahtadayna wa la sunna wa la sallayna deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Alloh bilan antitam agarda Alloh taolo bo'lmasa, biz hidoyatga ko'rmas edik, namozlarni o'qimas edik, ro'zalarimizni tutmas edik deydi. Alloh taolaning hikmati, Alloh taolaning rahmati. So'raymiz sendan ey Rabbimiz, senga tiyishincha ibodat qilirga, yaxshi ravishda, ko'rkam ravishda, sen rozi bo'lgan ravishda. Va as'aluka qalban saliman. So'rayim sendan ey Rabbim, salomat bo'lgan qalb, salomat bo'lgan yurak. Alloh subhanahu taolo aytadi: "Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Ol kunni, qiyomat kunida kishiga moli da yordam etmas, ol kunni kishiga qiyomat kunida bolalari da yordam etmas. Bu dunyoda butun aybini silashirga bo'lar. Kishining durust kishi shaltiratsa, shiratsiz gina nindidir bir kerak yerga o'tirga bo'lar. Tabibda qarshi qabul etirga mumkin. Boshqa yerlarga da borga bo'lar, boshqa yerlarda ishlarga bo'lar. Aqsha masalasida qizg'anishga qarshi shundayga aylanib o'tdi. Ammo lekin bu dunyodagina. Kishining bolalarida kishiga yordam etadi bu dunyodagina, ammo qiyomat kunida molda bolada foyda keltirmas. Faqat foyda keltirir salomat bo'lgan yurak deydi. Salomat bo'lgan yurak, ya'ni Alloh taolaga tavakkalli turgan, Alloh taoladan umid eta turgan, Alloh taolaga shukr eta turgan, Alloh taolo rozi bo'lmagan sifatlardan pok bo'lgan, husudlikdan,
кызып китүләрдән һәм башка шундый начар сыйфатлардан имин булган йөрәк кенә кыямәт көнендә файда китерде. Шуңа Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ва ас'алука qalban saliman" ди. Сорыйм синнән сәламәт булган йөрәкне ди. "Ва ас'алука лисанан садиqan" Адам баласын җәһәннәмгә кертә торган ике әгъзаның берсе ул йөрәк, тел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям аңлатканча һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям аңлатканча нәрсә ди? "Ва ас'алука лисанан садиqan" ди. Сорыйм синнән тугры булган, дөресен генә сөйли торган телне дә ди, эй Аллаһ ди. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям аңлатканча, инде кеше ди ялганнар шул вакытка тиклем ди, хәтта Аллаһ хузурында ул ялганчы кәззәп булып язылганчы ди. Алдауга нәрсәгә керә? Үзенең әйткән сүзең өчен җавап бирмәү, үзенең әйткән сүзеңне үтәмәү. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям инде аңлата торган булган, хәтта шаярганда да дөресен сөйләргә кирәк ди. Эй Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи ва сәллям хәтта шаярганда да менә дип сорагач, ул әйтә: "Әйе ди, мин шаяртканда да дөресен генә әйтәм" ди. Шуңа күрә менә бу Ислам динендә шаярту да рөхсәт ителә, әлбәттә шамадан артмаса, ләкин анда да фақат дөресен генә сөйләргә кирәк. Бер вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям янына бер әби килә, бер кашык килә һәм сорый: "Мин җәннәткә эләгерменме, эй Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи ва сәллям" дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Юк" ди. Теге әби инде елап китә башлагач, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Син ди җәннәткә кыз булып керерсең" ди. Япь-яшь булган кыяфәттә, җыерчыксыз, шал шашын булмас синең. Синдә бернинди кимчелек булмас, иң матур төстә, иң матур кыяфәттә керерсең ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям янына инде бер хәрби йөрешкә чыкканда дия сорап киләләр. Миңа да утырып барга бер дия булса әйбәт булыр иде дип, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Сиңа ди дия баласы булыр" ди. Тегеләр сорый: "Бәй ди, ул дия баласы белән нишләмсең" дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ул улы дияда ди, бала түгелме соң инде әнисенең" ди. Ягъни менә шаяртканда да Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәллям менә шундый хикмәт белән дөресен әйтеп кенә шаярта торган булган. Һәм димәк, тугры сүзне сөйләүче тел сорыйм синнән. "Ва ас'алука мин хайри ма та'ламу" Сорыйм синнән, эй Аллаһ, син белә торган эшләрнең иң хәерлесе. "Ва а'удhu бика мин шарри ма та'ламу" Һәм сыйынам сиңа син белә торган бөтен начар эшләрдән. Чөнки Аллаһ Тәала бөтен әйберне белә, без белмибез. Аллаһ Тәала кай вакытта үзенең рәхмәте белән безгә без сораган әйберне бирми торырга мөмкин, димәк монда хәерлек бар. Аллаһ Субханаһу Тәала безгә нәрсәнедер без теләмәгән әйберне бирергә мөмкин, димәк монда да бер хәерлек бар. Һәм буның белән дә Аллаһ Тәаләгә сыйыну тиешле. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ва астагфирука лима та'ламу" Һәм эй Раббым, син белә торган, миндә белә торган кимчелекләрдән, гөнаһлардан мин тәүбә истигъфар кылам. "Иннака антал алламул гуюб" ди. Дөрестлектә син яшерен булган әйберләрне, гаиб булган әйберләрне шиксез белүчедер, эй Раббым дип дуа кылырга өйрәтте ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям искә төшерәбез тагын. Бөтен кеше алтын, көмеш эзләгәндә, җыйганда ди, сез менә бу сүзләрне җыегыз ди, өйрәнегез, сорагыз Аллаһ Тәаләдән. Димәк, монда нәрсәләр керә? Аллаһ Субханаһу Тәаләдән сәламәт йөрәк сорыйбыз, Аллаһ Субханаһу Тәаләдән гафу итүне сорыйбыз, Аллаһ Тәаләгә тиешенчә шөкр итәргә, Аллаһ Тәаләгә тиешенчә гыйбадәт кылырга, Аллаһ Тәаләдән сорыйбыз диндәге ныклылыкны. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ Тәалә барысын да бирүче. Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга да ныклы иман, тәүфыйк, һидаят, истиқамәтләр бирсен. Аның кушканнарын үтәп торганнарын тәкъдирләребез насыйп итсен. Бу дөньяда, ахирәттә дә югары дәрәҗәләргә ирешүләребез насыйп итсен. Ва aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri jama'atil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim, al-jawadul karim, as-sami'ul 'alim, sami'ud du'a. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وارفع راية الإسلام فوق كل شعار ووفق ولاة الأمور إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين ويا خير الناصرين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين أجمعين دائما إلى